yeba na abedi apomode ho enkomo wonim se asemi dika kwa kogu na agukansie so akwa gogu nti edrobai na asa ho mfa wo a obenomu a anase mpo be boost wo immune system no Peter Adonyo atena se wo ye kamese tane ne hia na wo free joy industries na wabante ne yeni enkomo te na de nya vai konko na ba ye wo de nketewa bi so aka ho aba eno eye de ade a Peter Machen Just meaning about Mpombo de. About maybe a boko. Yeah, Vical 20. Vical, the ultimate immune system support drug. Abebua obia. Your friend, if you know, you know. If you know, you know. Any Vical home como. You nearly come da say. Me start with Vical 20. Now all will say joint pains na ma share me pyramid na den wo ho. Yes. Na joint pain I say appetition. You nya ho advert. Now so na ye alcoholic drink aye top sa na joint pain so tie on say ba ha hardly so be hu me say make us about joint pain okay niente na me sha se ka crefi joint pain ne say be say little over 3 months ni joint pain short to ye nationwide we are some baby ya na mo twema ne short here because ade a manfo agi atomu a obi wo mpese be pa ne ho wo ho je ni say ga na je ba ni say wo say de bia ka say enuoma no ye de yes fa we ni afa we ni afa we nti bia na ba ko no aka ba ko aye nya eno so nka ho a adro ni ye complete okay say to ye bo na yetimi en develop ni aka na do stage e betimi aye total mass production enu nti na man ba sante ko bi so anko mfa ho oh yes me ensa pe kura no aka bo mo dia ba enu nti na obi biara obe use joy Herbal center ye product bia edi ho dance agise nipa no onyusu ye wa yusu nko ade a obedi adanse o hwe joint painter wiase fa number bia obi adi hu adanse e na dro Vical 20 so aye aba Vical na aba no agise wo a wo nom Vical ye se wa nom Vical 20 pada na yare bi da so wo mu a na wo so no e bia na wo time aye den aso because aye dro a the moment e be ko wo mu no se sabita frache wo wu adukura na tu ewo na den e hyeda and it's true. Little over 2 years near your share say free Adom TV ha any Adom FM Sunday bia kasa efa Vical 20 you see adro no ensa yare baako the moment I no adro na ko mu bia no bibia system no emma system no running normal na say emma will metabolic activities and take place very well no Vical be correct na den e the amount you kasa say esa almost yare bia ha ni padua na eya na nipa bebre na no ngnd but now no nipa bebre na gidi say edro no wonuma esa yare nyina esa ne say immune system support drug Joy Herbal Center area ye dey aba na o immune system support drug na say immune boosters bebre na e wo ho but ne dimu ekunini like anu onam very efficacious e dro Vical 20 can be boosters dey na be ma immune boosters bebre wo ho na me kwa pharmacy na Herbal shepa mentor Vical 20 then ma we ni strong kon what say Vical no you use certain plant extract containing a lot of phytochemicals. Those phytochemicals no sabita frache senka Chinese for na here draw ya nka one of them pen on drop into the draw no and they will leave the rest enti or the back by draw no what we are not send another one esa dey here enti nka component and say active ingredient of Vical mono senka yo kwesi brody bi no yes sign na Vical the formulating no be 6 or 7. But all those phytochemicals in are concentrating in na e wodro Vical 20 mu. Yes, inte ko ni pedua ni ma. We na we. It apart from say it boosts the immune system cells. Emmanuel excited by moving from one energy level to another energy level. Fighting all available pathogens within the human body. I said all available human pathogens are. All. It won't Vical 20 it could be bacteria, it could be fungi, it could be protozoa, RNA type of viruses or DNA type of viruses. Nina Vical be boost to immune system no. Amana yini na eden e dey free ho. Enti wo bon say pathogens bi wa pick here. E ma sabita fracture obi pia eden e kosoro. Pathogens bi e boa e ma wonya infections. Pathogens bi e ma wonya UTI, urinary tract infections. Pathogens ma unya sexually transmitted disease and infections. Mini na no wonu adro Vical 20 e ka bibia. Etu ba hwa so obi ATM na no pay ya. Or UTI and also STI. Ohu difference because na ma almost the same symptoms. Ubenya fever, ubenya itching
in the private part ubenya discharges sebita ubenya all those things me na the same vehicle dey on same say UTI you say STI you obekla mu nyina wo akomayare BP obekla ni na esiche yare obe boost immune system ama nam normalize den e dey amount enti prostate clinics are those bebre but who dey no madro vehicle 20 na hwa dey woni prostate to nkwanta wapai enti yare bi wo ho a etaiba nipa so na ama wo nipa no abrewase ya wontimi nya nia wo se wotimi yeden eye ebi say stroke me am says me ba so wo betra set so na me nom me anopa we no say abom you know good enti no ma me nom vehicle 20 no me am say me stroke eto nkwanta mapai na se wende bi wo se bi wo ho of course person ne beba oni padua mu a of course frase no ne ya to be frank with you, and I'm a citizen of Ghana. Me chan trench Ghana phobia. Vehicle 20 over 2 years na de bia no pe bia time am de no mu. Enti me ya senk man no more set no so. But I can do ye me na se me wa hana me hu se wati am wa bia wa no. Vehicle se na enum ni wono miensa anopa. Na se we de kan abom miensa anopa na abom miensa kan. Be yensia o. O de me ba se me na me yentimi ni na me. Okay. Enti oba no miensa aduro na anom ne simple sa na nyanyo no no vehicle nyanyo okay miensa anopa miensa ewia ana miensa anwumre nti 3 by 3 okay mattresses 3 by 3 wonum ne sana yare bia won say last Monday Tuesday na me hospital me ko sra obi wo ho na wo hwe nipa e wo hospital sa impo wo hwe how frustrated they are omo mo hwe yare for you could see them complaining. Yes, ne betu adro, ye betu sika kra de age adro kra. Sika kra betu kra no hwe kiyo edim. Na wonom we ya. Me pacho say wonom adro vehicle 20 a most of the OPD cases ebe so. Number ne yenkoye brana so. 0244 876 321 0244 876 321 ana 0244 585 531 0244 585 531 na me catch I to say jointment no ebiaba but emema no omo de tua ema koko etu ase e de ma wom Marty Peter oba opese wasenya moto kama you should jointment because most of the time man I no ma say wensen dodo enti na number no wo ho no enti omo fra na say jointment no e bia badwa so bia wo na bia short ya mesreko na ekope bi na o fra number na ida o screen ne so no a ubusa omo amunhye mu nyina wade ba Peter Donyo every Joy Industries na ba me na di nkomenko ba bia me ba de aka chire no edoso